Mwongeye kwirwa nshuti bakunze mwahisemo gukurikira Kirehe TV Show aho muherereye hose, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, iburasirazuba, abari mu burengerazuba, ariko kandi namwe mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, turizera ko mukomeje kugubwa neza. Hari kandi n'abadukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho muherereye hose, mwebwe mudukurikiye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, turizera ko mumeze neza. Uyu ni wa mwanya tuba tubagezaho inkuru zo mu karere, inkuru za politike, inkuru zo zitandukanye, zaba iz'imyidagaduro, ariko kandi inkuru nshya ziba zigezweho. Inkuru imaze amasaha make cyane igiye hanze, ni inkuru ivuga ko FDLR yagiye ibacirana ikubite kuri DRC aho gusenywa. Umuvugizi w'umutwe wa FDLR Chure Ngoma yavuze ko uyu mutwe waganiriye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyigaragariza ko udashaka ko ikibazo cyawo gikemurwa hakoreshejwe imbaraga, ahubwo usaba ko hagenderwa ku bukangurambaga no kuganira. Chure Ngoma yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na BBC ubwo yavugaga ku masezerano FDLR yagiranye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ajyanye n'ahazaza h'uyu mutwe. Uyu muvugizi wa FDLR yavuze ko muri gahunda zijyanye n'amasezerano ya Washington n'izindi nyandiko ziyaherekeza harimo igika giteganya ko RDC igomba gusenya FDLR, ariko ko bo bashaka ko icyo gikorwa kitakorwa hakoreshejwe imbaraga. Yavuze ko mu masezerano bagiranye na RDC bumvikanye ko iki gihugu kidakwiriye gukoresha imbaraga mu gusenya FDLR, aho yabigarutseho agira ati ayo masezerano harimo icyo gika kivuga ko Kongo igomba gusenya FDLR. Icyo gika akaba ari cyo cyatumye tugirana amasezerano yo kureba uburyo Kongo yarangiza inshingano yahawe, ariko hadakoreshejwe icyo kintu cyo kudusenya hakoreshejwe imbaraga, ahubwo bikaba byakorwa hashingiwe ku kintu cy'ubukangurambaga, cyane cyane ko mu gika cya konopsi harimo ibyo bice byombi. Aya magambo ya FDLR agaragaza uburyo uyu mutwe ukorana bya hafi na leta ya RDC kugeza aho byombi bihurira mu biganiro bigamije kureba uburyo bwiza bwo kuwusenya. Ni mu gihe u Rwanda rwo rumaze igihe rusaba ko uyu mutwe usenywa burundu ndetse ukamburwa n'intwaro. Chure Ngoma yavuze kandi ko nta gihe ntarengwa cyashyizweho cyo gushyira mu bikorwa iby'aya masezerano ya FDLR na RDC, aho yabigarutseho agira ati nta gihe ntarengwa twahawe, hari inshingano buri ruhande rufite, nta ngengabihe twigeze dushyiraho, kuko nyine natwe hari ibyo dusaba bigomba kubanzwa gukemurwa, cyangwa se bigomba kubanza kuzuzwa. Yongeyeho ko FDLR ikorera mu burasirazuba bwa RDC, cyane cyane mu bice M23 yigaruriye, aho yavuze ko ari naho abarwanyi bayo bagaragara cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda, ikibazo cya FDLR cyakomeje kugaragazwa nk'imbogamizi, nk'ikibangamiye umutekano warwo, bitewe n'uko uyu mutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kandi ukaba ukorera hafi y'umupaka warwo. Mu biganiro byabaye hagati ya RDC n'u Rwanda kuva i Rwanda kugera i Washington, ikibazo cya FDLR cyagiye kigarukwaho cyane. U Rwanda rwagaragaje ko gusenya uyu mutwe ari kimwe mu bisabwa kugira ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro aherutse kwibutsa ko amasezerano ya Washington atagamije ibiganiro byo guhendahenda FDLR, ahubwo agamije kuyivanaho burundu binyuze mu kuyambura intwaro ndetse no kuyisenya burundu. Aho yabigarutseho agira ati amasezerano ya Washington agena gusenya FDLR ntabwo agena gahunda yo guhendahenda umutwe w'abajenosideri. Guverinoma ya RDC yakomeje guha intwaro no gukorana nawo.
Yolande Makoro kandi yavuze ko gushyira mu bikorwa ayo masezerano bisaba ibikorwa bifatika bigaragaza ko FDLR yasenywe kandi ikamburwa intwaro aho kuba ibiri mu nyandiko gusa. Kuwa 28 Nyakanga 2026 abayobozi ba RDC barimo minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere Floribert Anzuruni ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya batangaje ko FDLR yemeye gushyira intwaro hasi. Bavuga ko igisigaye ari uko u Rwanda rukura ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Gusa u Rwanda rwamaganye iyo myumvire ruvuga ko FDLR idakwiye gufatwa nk'umutwe ugomba kugirana amasezerano asanzwe na leta, ahubwo ko ikibazo cyayo kigomba gukemurwa binyuze mu kuyisenya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko amasezerano RDC yagiranye na FDLR atandukanye n'amasezerano y'amahoro ya Washington, ndetse anenga uburyo Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ikibazo cya FDLR cyakemutse. U Rwanda ruvuga ko FDLR ikiri ikibazo ku mutekano w'akarere, bityo ko igisubizo nyacyo atari kuyiganiriza gusa ahubwo ari ugushyira mu bikorwa gahunda yo kuyambura intwaro no kuyisenya burundu. Anshuti bakunzi, mwari mukurikiye iyi nkuru ni naha kandi tuyisoreje, ariko kandi tubashimira ko mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, mukomeze kugira umugoroba mwiza, turabakunda cyane.